Gaganakan ko, anyang bayo ko mi putunganan ginantuwang koronang laurel, ang tindangalan ng meto nga poeta laureado, karin king hostel ning Dabso, Villa de Bacolor, 26 ning Agosto, ketang banwang 2016. Metong karing sidya kong kawatasan o poesya, sinuri da ring lupon ding poeta laureado ning Parnaso ning Labuad Kapampangan. Yapin ining metong nga kawatasan o tula, ami pamansagang maulang kalam. At mayapan yung idake kating mesambit lang poesya, maulang kalam. Ding ka kung malapeng hari, kalam laping mi pagkalog. Kilubning apulong banwa, miyabel at mi kalugod. Sumangid ning kakaluluan, miyadwangan at mi sawop, migpursigit, migsikap, baka mi mong edumanop. Dapoting pamiyabera, bigla na iting may pupus. Likwana kaya kasing tatang, niyang may binayat, mikutkot. Itang dapugming tatamban antiya mong mitdatangab, may wala ing salat pali, niya mi takutan keng agad. Salamat eya sinuko, tutuyang migpakatatag, may maralan niya imat, lubos na kaming liningap. Gimpananaing tungkulan, uulining lugod ng wagas, gewana nung nanong dapat, at may natili yang tapat. Detang sugat ning milabas, kinayapla at miglangib, nung waman mi papatangis, at nen king napon babalikid. Pesik na nga namo ing lub, king tukso, eya meraig, uling ikaming anak na, ing paninang aiisip. Nya sukat miyang pamintuan, antiminamong lambis, bayasang emi bayatnan, neng tutong magkakasakit. Neng bengi bayo matudtud akakit keng manalangin, kabud na papatak ing luat king Diyos mo sa saingsing. Kukwaya kanong sikanan neng mga diyang tayimtim, uling lubos yang manalig, ting grasyang makaparikil. Banking mitakdang pinandit, king marimlang tsup ning angin, umeyang sunnaging sala, king banwang meging kulimlim. Alos emi amalayan milalabas ing panawon, ang gaking akakabyusan, ing arapan ming dalumdum. Uling eke, pay siralub, mi kamayap keng paintungol, anting meto nga pamilya, abe-abe keng susulong, tinnang tagimpang metopad, tinpang sukat malingon, inyada kalpasa, ing agawat, ing sabla maging manayon. Ngening mi pakayap kamit lubos, mi papanuanan, uling mi papakibatan ing kekeng pamangailangan, pasyag mi naman ing lugod, ipakit mi ing pakamal, king imang migsakripisyong alang pamag-alinlangan, datang murin ing panawon, ing biye akwaning namnaman, potang ikaming penganak, kaya maging maulang kalam. Iting poesya, patungkol ya kang ima. Kang ima, anyang mabaluyang pingida 30 banwa, migsikan niyang lub, anya makanita kaming sinulong king biye. Eman makanita kalagwa, dapat karagula bagi, o iting metong kong bagi, ipagpasalamat. Kita ping misang may ka-recollection na rin piyangari ding seminarista niyang college kepa, karin king college department ng Mother of Good Counsel Seminary, metong abaging pisyag ko anyang midinan kong pamikatagon, mapse makuwed ayamano para kang ima, ing pami pasalamat, huling paysira lub, sinik na nga na yung kayang lub. Nga kung sinabi kang ima kanita, masalamat, huling kami sira lub, sinik na nga mo yung lub mo, huling nung mesira ka lub, nuka rin kami kumang sika ng lub. Anya bala mo mawari, makanyang kiyang tuturing anting maulang kalami, making meging biyemi, kabang daragol kami, ang yang diling, memit-bit king pamilya, uling sinik na nga ning lub na, makanitayang meging maulang kalam, king biyemi, kaming 5 anak, amelakman kaya. Angeni, aliwa mo kaming 5 anak, pati na rening sinalagbiking pamilya, ang meging manuyang na, kambe na rening 3 ng apo, makanyang tuturing ming maulang kalamima, uli naning metong abage, uling sinik na nga na, ing kayang lub. Mensaheng akit tamo king mebasang ebanghelyo, yapin mismo yung sikan lub, ameging dalan king inyasat,
dening apulong ipos, apigkatiwala na ning Panginoon, anyang baya makot, pen pigkatiwalan nung manunggal asalaping ginto, anya makanyang king pamaglako na sebyana nala, pag negosyo rin, ang gaking pamagbalik ko. Anya niyang mibalik kining Panginoon, inaus no rin ng ipos at pekibalwana, ing karilang nung magkano yung penakitan ning balang metong karela. Linapit siyang minunang mirinan aging asalaping ginto, ining ipos sa sinabing, ing salapi yung ginto gino, menakitan niyang apulo. At karagol, abagi ketulanan ng Panginoon, basanting nga ng mekibat, mayap kang ipos, antining meging tapat ka hindi tak abagi, panibalanda ka karing apulong syudad. Kabudli napit siyang kadwang ipos at sinabi na, ingke kong salaping ginto, ginome nakitan niyang 5. At sinabi na ning Panginoon, manibala ka karing 5 syudad. At anyang dumapit siya pang metong ipos nga na, oy ni ginoing kaya kayong salaping ginto, binalot kay king panyo at selikot, tatakot ko kaya kayo, uring masakit kayong pakyutusan, kakwanan yung kaya kayo at pupupulan yung ing eyo tenam. Kemuana ning Panginoon na ining kayang metong ipos, migsikan lub, mig negosyo. At uli naning kayang takot, binalot niya king panyot sa elikot, ining salaping ginto, apigkatiwala ning kayang Panginoon kaya. Watutu, alang labis, alang kulang, binyene binalik yung metong salaping ginto, pero nga napin ning Panginoon, marawak kang ipos. King sinabi mong yan, karin nakaatulan, balo mo palang masakit kung pakitusan, kukwanan ko yung ekakot, pupulan ko yung ekotenam, bakit bildog king bangko yung salapi ko, king pamagbalik ko, may ka-interes siya mo man sana. At ining metong salaping ginto, kinwane, pepakwane at pepabie, kening ipos, ami kaapulong salaping ginto. Dapat sasabihan daw, at ining apulong salaping ginto gino, dapat sinabi ng Panginoon, ing ninumang atin na mirinan niya pa, dapat itang ala, agyang itang dita kaya tsukeya, mayakwa pa. King bandan tauli, deta mong magsikanlub, king banan tauli ilang tanggap kalam, ating tingkalam ami pagkalub, nung sikan ng tamo, ing lub. King biyan ng Santa Isabel ng Hungaria, antikeng akakit ing bili ng ima, kitang panawon may baluyo, actually mas, makumpoy tatang 10 years lang miyabi, Santa Isabel ng Hungaria, 6 lang ba nung miyabi ang miyasawa, at may makanita palagwa kayo, anyang panahon na may baluyo. Pero panwalan ko, bigsikan niyang loob, anyaking ba ng tauli, ikwaning siniwan, ing apong gino, pati na rin aliwa, lalo na rin pakakalulo. O yan ang grasyang kaya katang aduan, ing midinan tamong sika ng loob, banking ba ng tauli, ating kalam, ami pagkaloob. Kitang misan, pekisabihan akong among pep, bakay, uling dining adwa ng estudyanteng tuturuanan king Mother of Good Counsel Seminary, king 4th year theology, kitang subject ng pastoral management. Meninto niya kanong malapit parokyo at piline ing parokyo karin king San Matias at metong karining adwa ng estudyante seminarian Christian Ray Kayanan yung mag-interview ka na ako at makibalo nung makananong papalakad king parokya, lalong-lalo na king panahon na ning pandemya. Supposed to be virtual ing interview, pero mayapan kong ako ng mintaking seminaryo at mas isipan kong mas maging malagwa itang interviewong gawa na kanako nung miyarapan na kami man king seminaryo karin napon may kapisabi. At daki na ning kaya kaming pamisabi, kitang pa mag-interview na kanako seminaryo ng Christian Ray, yapin itang kitang na nung nanoitang ikit ko o akakit kong bala mo mawaring maging pekat challenge keng panahon ay lalo na king pandemya, king pa magpalakad king parokyo. Ing metong kong aisip, ing takot. Ing takot, malyaring maging dalan ban kanito, mitulak at ihagaway tang dapat gawan. Gaganakan kining metong karing ipos, ami pagkatiwalan metong nga salaping ginto. Awuli ning kayang takot king kayang Panginoon, binalot niya king panyot selikot ining metong nga salaping ginto. Itang dapat nang gawan naagawa,
uling mitakutan niya king kayang Panginoon. At base kitang kaya kaming kwentuhan seminaryon Christian Ray, makanyan kong asabing ing takot yung pekabala mong akakit kong maragul at challenge king pamibiyabiyela pati na king pamagpalakad king metong aparokya. Genakan ko rin yung adwang pamikatagon ay hikit kung nung mitakutan ko, siguro ko agaway ang dapat kong gawan. Ining kayadwa na ng Fritzy Viray, amisan kwento king programang king lagyo ng Jesus, betong karing dinakehiring testimony ning kayang tatang Engineer Quirino Viray. Dake na kasi ditang kwento o ini Fritzy, miras na kitang pamikatagon at inyang lepitan matalik kakaluguran na pari. Pero ining paring kakaluguran na menusig kening kayang kayadwanan, anyang adwanang bendisyonan niya itatang naking ICU ning Green City. Last year, bulaning September, nung ako magkamalita, September 2020. Ay, nindiyan na namang Fritzy na pepayali ining kaluguran na. Pero, ako balo, meninto niya pamuring paralan at MSC Ralub, ang ganaketang akasabi na ako at inyawad nung malyari kang bisita ni tatang na baking bendisyonan. Maragula bagay kitang panahon na ito, melanyane itatang na, metong yung survivor keng COVID-19, pero kitang panahon na puntalan ke, ing talagang uluan kaya, itang kayang prostate cancer. Anyang mikwento yung ning pamamunta ko kang Engineer Quirino Viray king ICU ning Green City at yung metong kakakaluguran ang may ngutang mapna mo kasi kan mo lubminta king ospital. Kitang panahon na ito medyo masakit yung kabilyan at ating piligrong mekad po to makapanayag yung pamamunta king ospital. Anong waman may siguro sinigraduan da ka na ako niyang puntalan ke itang PPE edanip pagamit man kasi safe naman kanu ining puntan kung masakit uling alaning COVID. At para ka na ako sabi ko, grasya na kumitakutan mintaking ospital at meging dalan, meging daken, ining pamipakayip ning apong gining pamagdalo kang tatang ng Fritzy Viray. Nung nitakutan ko, mapaliharing pintalan king ospital itatang na at balo, nung naning mga palyari, nung pintalan king ospital itatang ng Fritzy. Kasi enakeling one Fritzy Viray, itang kwento, anyang kaibat keng i-pray over itatang na noon time, at mga alas 3 niyang mika follow up check up itatang na at linto ka rin kayang lab tests, ating mig normal, anya mika sign na ating niyang tanggap agrasya itatang ng gana king linolya king ospital. At kapilan pa mo, apuntalan niya yung Engineer Quirino Viray king karelang bali, uling pigmasasyan ditang mumunang banwa anibersaryo ning kayang pamagloking ospital at makanyang pepasalamat ing familia. At anyang mirungot kaming Engineer Quirino Viray, maragul ng kapaldanan ing ikit keng masikan at masalese. At tula na namang Fritzy kambiyan ning kayang kapatad, ing akayabe de pa itatangra. Lalo na't meto yung OFW itatangda at yung malambat na panahon, edi akakayabe. Anya maragulat tula ning pamilya Viray, ing mipaldan kinaya piya, Engineer Quirino Viray, king kayang pangasakit, king kayang panga-COVID, ang ganaketang kayang prostate cancer, incidentally, anyang magpatest siya kay batning pabanwa, mig normal ya ing kayang prostate. Maragula bagay, may papakit na kaya katamo, ing kwento ng Fritzy Viray para king kapaldanan kayang tatang karagula bagay po tang etama sa siralog ating kalam mamipagkalub nung siknangan tamo ing lub. Ing kadong kwento adinake ko kang seminaryan Christian Ray Kayanan, yapinitang kwento na ning metong COVID patient amete ay kuha ng mikutkut pero may bendisyon. May 7 ita kapiyastanan ng National da Pasiben Biyahe at nung ngaman iti sakop king parokya pero ating kakaluguran dating seminarista ameging dalan at pinyawad da ketang 40 days ning kamatayan ning mete, kinuwadi king columbarium at dela king parokya at bendisyon. At anyang bendisyonan niya, ining abuna ning mete, agpangking kwento ning familia, anyang kalako ko niyang ibot din ning earn, penamdaman ning anak, anyang bot ning earn ng tatang na, mayan niya ing earn, ing abuning tatang na.
At anyang i-text de kanako ining kwento, para kanako malalam ya kabaldugan, anyang milakoy tang bayat, ketang earn, ketang abuning mangod kabud may bendisyon niya. Kay ba't naning kayang kamatayan, king kapat ng pulong aldoning kayang kamatayan, milakoy tang bayat. Ating pamilya matulaya, at ikit kong pating pamilya, tinanggap grasya, at may kaditang kamatayan ning mangobye, meging mayan para karelang tanggapan daw, ketang pangabindisyon ning mayang unabye. Takot kaya insang kano, ba't may bindisyon ining mete ang gana king mikutkutya? Posible. Kaya kami pa naman king parokya, nung sakaling COVID patient yung mete, mabindisyon naman, pero pakikwanan niya mong pakirin itang quarantine period, at potang safe na yung pamilya, ban kanita pati pamilya, mabindisyon, potang pabindisyon de, ing abunan ing mete, tanggap yung grasya, ing mangubye, at pati na yung pamilyang kematen. Ito yung metong abaging ikit kong maragul at challenge, maragul kapag subukan nung mission maging sumbagal, king pamagpalakad, mekad emo king parokya, nune, king kaya pami biyebye, potang ating takot amang ibabo. Uling itang takot yung pitulak kaya katamong, tamo gawan itang dapat tamong gawan. Anya, kailangan tamong arapaning kaya katang takot, at iting grasyang adwan tamo, lalo na kaniting panahon ng pandemya, mi biyebye tamo king takot karing mga labasang panahon. Pero makanano tamong sumulong nung manatili tamo ketang kaya katamong takot at tamo agawain dapat tamong gawan. Bidinan tamo sanang sika ng loob ban kanito akit tamo at tanggapan itang dakal akalam akya katamo mi pagkalob. Makanyan tamong adwan ngining grasya na ning apong Ginoo ban bidinan tang sika ng loob at maging dalan iti atin pangkalam ami pagkalob. Pakanya nakatamong agkatan, niting kapag masusyan. Ing kapag subukan na may kadaratang king kaya katangbiye, magdala mo namang takot. Maging ining pandemyang kaya katamong arapan pa. Dapat nung mangibababusan tamong mangibabot manatiling takot, kawangis na ning metong karingapulong ipos, ang kitayang sa salikot, babalot king panyut sa salikot, ing metong gintong salapi, anti namong pigkatiwala kaya katamo ning apong Ginoo. Manintun at manintun niyang panakitan ing apong Ginoo. Kitang nanumang pigkatiwala na kaya katamo, kaya kailangan tamong gamitan pagnegosyo, king amanong may gamit king ebanghelyo, banpotang datang niya, ing Panginoon. Kawangis na sanit ang mumunang ipos, meto nga salaping ginto, may kapanibayong apulong ginto, kawangis na naman may kaditang kadwang ipos, itang meto nga salaping ginto, may kakaragdagan niyang 5 salaping ginto, at tayo sa apusan itang metong ayipos, awuli naning kayang takot, ginamit ining metong salaping ginto, may pagkatiwala kaya, miksikan lub, anyapin king banantawli, alangkalam akaya, may pagkalub. Adwana kaya katamo niting kapag masusyan at paganaka, tingkalam, ami pagkalub, nung siknangan tamo, ing lub.